Maampun pa sinto may sabing kita maano siya di kita di kita gimhil kamapan bang kita magdil sa hatao subay sa makanda kita hasarayat na bang kuno nagmulay na nagsitalo intalo tayo tang bang kuno nagmula ini example bang nagmula yung paratungon kay mo maon bang impanay mo marayo guwa niya pamarayaw sa bang impanay mo pamangi bisan pa marayaw may nang damangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam doakan yung ketan biar kita nasib kita alom si plastik. Jadi guys kaya na yung mga nakita ko yung mga hambuk video piu salom sing group na mo. So ini di ko mapaagad sa hipo salom sin YouTube ini halom sin video ini yang biya man nagbisara ko ini halom sin plastik ini. Artinya di ko mapaagad in video ini bukon siya kaya wahati niya halom sin sosial kaya post jadi makira bang sopama aon biya mga tuntutan sebab in video tulong tapius biya direct biya na sinin balong ta sinin palom ko jadi bukon siya pinos so sumukaw yung para kala ini long ta istoryan ta kamo pasalan sin hambuk kabagayan ini nagdakop. Jadi maray biya ito story sebab nagpawa alom sin video ini nagpawa tao po bisara pawa sila madto pa kalorga sing kababayhan. Jadi imay nang story tulong ta imya na ng problema rin di mga tuhan mga rayang angkal na ako biya long hikuan natawag ako na ginang sin video ini sabab ini hambuk panong patumtum kato muna na paginawa baran ko isu-isu nakita nyo taka anak taka taymang taka anak kun taka anak apu. Jadi mga tuan mga layang amoy ini namin suway na tupo-puon sabab imbya mga kakainang ini makarara hakalawla siya anta anak apu ta isu-isu na lang tayo namin biya mga kawinan sin biya mga sikap ini amin style bihay ni long ta. Jadi mga tuan mga layang yung video ini story niya nagpawa siya madto jadi pagpawa niya madto binasa siya buko namin binasa lang niya sampak biyan bukon sumukawa ang pabakal sintron amin bakil basiyon kukuan halima biyan kum halima yan takan suntok lapas tu gyapos pia ako lang binasa piag tabangan so ang kana ko lang kumakayanin biyan to mga tuan mga rayang kamo na inimilay high story ko ini hakaadaan yan to bang uno patut kadto hinang umuwihat inta uwihat to nagpawa mon kay mo akal na mungkin na nga ko resab siya sing kasaan niya di patut ka hinang umuwihat to atinya binasahon mo sampay wihat to long hikwani namin kaadaan niya to amin situation niya to para mo kanya aw ni sa pagkaroon ko lang da kay mga tao tay mangudlong tay mga kuanan niya to sumukawa way kutud kita namin biya mga story nila lahat to hakalan simbihay ni nagpahawa biya ni pero supaya ini kita ko na guys jadi bang ako sa min tumatab-tatab ay sablong takadal maahot intao nagmalila na kay mo nagpamalila na kay lapas to yutong mo sa pabaran mo so pama ako inta anak ko yung babae atau manghud ko yung babae taliunta pikilunta pasurunta papikilanta in anak tayon hangka na sila nakapagdako miyamaya dahil sa bawsog yaon ini na ako mag-story sinamin aw namin sang longikwana biya mga sangkutan ataupun aw biya mga hinta ka man na magbana atau hinta ka to ng lumagdo kaing ito dukaing situation siya ini example lang tabang so pama sebab way ko rasaw na pasti namin bidang kana ko di majari mag-post so di ko kapahaman to din namin uno to din parihalan sumayin parihalan din di inhalom sin video ini nagpapahadya sila jadi ko ingatan uno yung case sino so gini atau nangagaw ka sa sintunang sintaw atau asawa sintaw ka di tapi imatampal din di bukon sa basawa sintaw sa waplong ta tiyatay mana siya tiyatay manay namin biya mga kita ungsod ataupun ito na ba hamin siya sara na long ta jadi imbiya tulong to werong ka na mga na asawa sinto tapi maray tunang sinto ka tapi di tayo sab kay ngata sumukwa himutang tayo ni story ni bang sopa masila subul imam bujang jadi bang sopa masubul imam bujang
bang ako yung kimita kita atau simila sila amin biya mga situation ini yato bang ako yung namin dimihil pandapat ini pandapat ko bukong pandapat isu-isu way ako nagbabit way ako nagsabot nga ni isu ini jadi di ko madjari makita sim video ini bang so pama nagsibo ini story di ko madjari tumuntot ka ako so way ako nagsabot singanyo way ako nagyan ini ato isu ini way na ini situation saja maray hangkarag bus sa bukod kamo. Alright, jadi continue ta. Yung sugi man babae ni guys, sumuli man budyang ini, ang kaharo sila kapatot nila. Maguno yung Tuhan magpaon sin sumuli bang budyang magdipagkuan. Kung sumukawa, duwa yung sadya para jalanan sin kayo pa nila, aon sin nagdakop, aon sin nagpangasawa, aon sin yui. Nah, jadi bihat to namin biya, dukang situation. Jadi butang ta, so pamay ini nagpawa, nagdakop sila. Jadi magpawa into mong kato, nangako sin kasaan niya. Jadi wayrong kapatut ta sampai binasaon ta mga aking kimita ini bukon siya nagbinasa lang niya min di man na sabi ubat sakit tatay tapi kita ungking video to sampai piako lang biya na sa suntok din di hausin niya min kwan bakul sintro niya to so ito magmula na ba ito biya tumulahon muna natin niya biya along ta anak sintao mulahon muna ito mamikit kay mo jadi ang kanalong ko tali yung tapaguli-ulo yung tempikilan ta biya ni subay di amaas ka to inamin mengat kumontrol dito hauni makasipog pabaranta ta imbiya makasipog baha pabaranta ininang tadto ataupun makabantog ka kato inhinang tadto bang ako in bidimil pandapat simya makaadaan ini bukon siya ikabantog kato so meta bukon ikabantog pagtabangan mo to makiratipo mo hangkan mo na piyakaon, hati niya, tayo mo min pagmaap niya. Bang so pama di mo tayo mo, subay mo baitan, ay kamudo matong mari. Sa babita ka mo tayo maon. Sekali, pakantuon mo, binasa mo. Tubukong binasa min lang niya, binasa biasa yun, binasa mo lahon. Pabila yakaran ba siya, niya mo lahon na. Jadi, mga pandapat ko, lagi-lagi mga tuan mga rayang mararata na kamo. Yari kita ini hawlaan sintao. Nah, sususuba na yari pa kita hulaan sinto, nagdara pa kita marisin amin long hikon pikilan bihay ni. Amin bihay ni hipasaplag ta. Sintanda sinisugta, amin tao magpamaap na nangako na kasaan kapag maapan paisab. Kasaan hasara paisab amin hasara sin maampun pa sinto. Amete sabing kita maano siya di kita dimhil kamaapan. Sebab aung pa yato kapatut aung kaharus nila tali-talion tabang kita yung kyudan simbiya tumaba ba kita hinangun kana loy kon kibit baran kana bang kita magdihil atin niya aung kaya na magyan mga sara pagkarungan bang kita magdihil sara hatao subay sa makanda kita hasara yato di madjari bang kita di mail hasara hatao kita namikuan barantakan di hindi makan hasara yato nah jadi mahuli ring hat mga tuan mga ring ito ibutang yari kita hulan sito magkuan kita beto bang nagmula ko nila suntok mo rin di bang kau nasa nagsuntok din ni guys din ni awan habuk ukat din ni bang siya awan pa bukog din ni bang siya mabali atau mabugto magmula yung tao di para tuwe natumlang na kids siya bang marin di na bang kuno nagmula na nagsit taliw tayo butang bang kuno nagmula bang nagmula ini example bang nagmula makajawab ba kita habiyahon masay ni amin ubos na happy niya to nakajawab ba kita atau makoy ka kita na yadto kay namin takaranta atau kawaanta yadto kan hinangunta sa banal ni bukon ka kita mayari pahulay ni magusa ataupun dito pun kita haula ta sendiri bukon amuinin sapatot niya ipakita ta sebab dito pun haula ta sendiri atuan kita sinto bang kita hawa sarana nah amin biya dugang nimbiya makira lagi kuan hawa sarana sebab tali mo nagpamap mo nito lapos to antakan mo sing kabasi-basian pagtabangan mo gapuson mo binasaw mo yantak mo parantay nah jadi hanggang nalong ko imbang sa tayo ni onde sa mali niya karang-karang may sugsa tapi bukon hamaksod na may isog siya sa bukon na tampat niya na ini amin suwa ito damin po hinangon na to budaya lang sin oray ni magtawag biya
style ini ayaw na to mahinang katurunan namin, bisan ang kapatot sing kasaan ito pag maapan suway palaway kamatay sing kaibanan ataupun laway mabinsa na intaw ang patamapon. Allahu Akbar. Suway kong bangkolong niya onsan to magyalong niya uno-uno katan long niya 200 nagkabaya. Jadi may takaw di mga dul kanya. Unin piara tong biara sa pagyanon long niya. Unin para tungun kay mo maon bang impanay mo marayo guwa niya pamarayo. Sa bang impanay mo pamangi bisan pa marayo may nang damangi. Nah, tumtumon na to yan. Nah, jadi di na ako magpawas ni story ko, ini hambok sa biya mga hambok siya nasihat sa bunal-bunal. Sabab po ako nagpakita, uno-uno video katan. Jadi ako nag-mention issue, itaw siya ini wero na. Jadi, in video ini supaya nasihat saja konsum ko ni biya kamu maghinang video ni wero una. Jadi, hambok patumto, nakbata, susungo, lumago, mayon na pikilan nila, matali nila na atinya. Ini bang ibarat kakaon, ini pakaon na to kato. Ay kanila, ayaw amin pakaunon na tuloy si malumi. Sabab ingguan niya, result niya lumi dah. Jadi suway ipatuunta kanila, ipakaunta kanila, may marayaw katan. Suwaya, may ngat sila manali, simangi, iwan sing marayaw. Masila lila, aunin kapatut, iwan sing di mapatut. Okay na guys, di na ako magpahawa sinin mo mga hunumungan ko. Unin marayo amun kaon na to, amun puton na to, imangi palayon na to. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasdik.